The lady finds herself in a recurring dreams where her ex-boyfriend, also the father of her 2 children, engages in constant conflict with. So ayingazi ukuthi ngabe ichaza ukuthini, asike silalele. Good morning show, good morning pastor. I'd like to know ukuthi I've been having a dream about my ex, which is the father of my 2 kids, but he passed away in 2017. On the dreams, every time if I dream about him, we always fighting on the dream. Can you please let me know what's the meaning of that? Thank you. Because we always fight all the time if we're dreaming. If I'm dreaming about him, it's always fight. Thank you. Pastor, khona udaba la engathi azange sichazeke kabanzi la. Uyasho usisi ukuthi i-ex le usewumuntu owandlula emhlabeni. And behlezi njalo bexabana njalo mephupha ngaye. Ingabe ichaza ukuthini pastor? Nake singakusho. Ziningi into ezingenza ukuthi baxabane. Kodwa vele uxabana nomuntu ongasekho ephusheni akusinto enhle yabo. Ngixabana nomuntu ongasekho ngoba mhlawumbe kunezinto sokungasihambisi kahle wena ongasihambisi ngoline efanele yabo uyihambisa ngawe yabo. Bese lo muntu eseza kabi kuwe ngoba wena kunama mistake yabo usuwenza. Noma kunezinto ke anesikhwele nazo njala lo muntu lo kwakumuntu ayithandana naye yabo. Futhi ngenzeka lo moya unasi isikhwele yabo. Usungavela unesikhwele ekutheni mhlawumbe uthothi uma akafanele ungabe move on lo moya lo walomuntu loya kuba nalesikhwele yabona usungeza into ehlangane nezingane futhi ngoba nakho banezingane futhi bobabe yes bebethandana uyabona so uma lo moya walomuntu lo unesikhwele naye yabo ekutheni mhlawumbe move on mhlawumbe ukhona engija nabo abantu besilisa abanye ungafika lo moya uphakama yabo uze kabi so okungenzeka into engadala lo ukuthi mhlawumbe akahlanjululwe azange ngesikhathi eshona lo muntu mhlawumbe ehlanjululwe egezwe kususwe lithuzi lalo muntu ukuze ungamlandeli lo moya ukuthi mhlawumbe ngenzeka kunesikwele sokuthi angahlanjululwa agezwe ukuze lo moya usuke noma ayikubafundise ethole i-deliverance yabo abanye bayenza i-deliverance yabo noma yenze ngokwesintu ngaya ngayo ukuthi hayi ngiyabafundisi benginikeze i-deliverance kusuka lo moya noma ngiyabantu besintu sihlambulule lento ngokwesintu ekhaya yabo ukuze lo moya ungaloku umlandelo yabo ngoba kwesinye isikhathi kuyenza ukuthola ukuthi wahlanjululwa kodwa kwasikuba nabantu abawuvusa futhi nalo moya kuyenzeka abantu babe nomona ukuthi hayi lo sifuna ngagani sifuna impilo yakhe ingayiphambili uhlanjululwe kube right hambe bevuse futhi lo moya bawubuyise futhi kuwe yabo lokulandela yes pastor zwakela impela asithembe na ukuthi usisi ukwazile ukuthola nje kabanzi ukuthi kumele enze njani yes pastor into esizoyenza manje sizothatha ikhefu soqhubeka mesibuya futhi. Well, TMS family, right now we're going to take a quick break and then when we come back we're going to continue from where we left off with Pastor Winning. Hlala nathi ningayendawo siyabuya.